ni Tuhan tutu dilihat do kita panjang di umur do Pamarai, kesehatan. Di ho baru Ayo sob pamarai. roron mai ngau sebagai bapak udah mu di sono ae. Ngai jalo ho tutu baru pasu-pasu na sia tuani. Anggi amat tutu joluan ni Arion baru. Gabi keluarga. Jadi enggak di apalagi terlumobi di joloni Tuhan baru dah. Rodo udah mencoba siap duri. Ya baru ya selamat-selamat lah. Mudah-mudahan lah ke depannya jadi keluarga yang bisa ditiru. Ya, keluarga yang bagus terlebih-lebih di depan Tuhan ya baru. Mau lihat ya, Mak? Mado melihat meta tutuan debata di ala di Sadarion. Boy buru nami dohelan nami di son terpasu-pasu di joron ni Tuhan debata. Asa sia-sia ma pamarai. Apa jaidan boru asibon Opu Samuel. Dengan mau inang cenari gabe. Samuel. Oh. Gabe helani pajait ko inang. Iboto ma dirimu dai nang. Songon dia salelengon umamu pabalga-bagau ko. Jadi ikut jadi jul manasi alo dai nang. Jadi rumah tangga nasi mau nang. Burju-burju mau tu cima tuam. Baik mas batomi sukon umamu dana. Saya dengar mah tujuanon rumah tanggamu. Saya tong mau diri andor munang. Salilingon ni baik-baik na. Asa mulio. Tahu diri mah dana. Isi hos. Saya boto. Ho diri misi dana. Saya boto umamu sendiri do. Warga hoko. Isona orang pada ketuhanan. Burju-burju mau nang seninggar rumah tanggam tujuan nyarion tahu diri mau dari nang dah bereng umamon ni nang unang mabay naruaho ikut naringgam mana ku bereng tujuan nyarion asa sonang dapat jangumur dari nang dah dah baru kuda asiaku baru pangguaraku bereng au mamo songon dia sa Cina pabalga hukko dari nang dah itu hatta mamang arawati saya di ramoti marpa tanggam tujuan nyarion. Songoni mas anu mahon melihat burju-burju mau dahil ada. Saya burju maho desa. Alanai nama dongamu mergati pikir ada. Dah elaku dah. Saya burju-burju maho tu na tua-tuam. Nunang bain naci rohatna dah. Tujuan nyarion dengan rumah tanggamu nada laku mulai ya. Ngerti nggak dia? Okay, I translate for you. My son-in-law, we are here, your father, to pray for you, for your goodness family in future. This morning, you get marriage status ready from a church. We hope. Here we stand to bring ulos, same like India, sari. This ulos filling with our pray for you goodness in your future. You will become father for your family. You will become husband for my doctor. Be a father, and we hope God will bless you for your future. And also our pray feeling, we hope you also have a good parent and a son for your own mother. We pray for you and future God will give you son and daughter together with you to make a good union in your family. This is the translation for our praying for you. Noang pe pade nami. Gabi bang gabi. Naing pasaton nami ma ulos tuhela ng boru nami. Bay damang ma godang nahobartusi. Tidak sadar itu hari Kusoboi siramodi Osman rohani nang borubi Doaku gabe saur madua Kui doa leinan
Ipodani dai nagi Simani tubuhi Ia boru mulinan Parumaen nanti noro Dong aku gawe saur madua Nampe gajah dalasi dalalaki Tetap ngomong ini barubi Dalam malam bumi Rasa ini ya di mataku Pinasarari Tuhani Tuk soboi sinangori Pos marohan Inang borubi Dong aku gabe saur madua Pinasarari Tuhani Tuk soboi horas Ison, elaku, madu. Adong ison sarung madar guarna. Pulo sela, ay madar hela. Gua moda namang tu paradatan. Unang buan tu perjujian di amang da. Rajemakan. Baik-baik lamangnya. Inilah sarung hela namanya amangnya. Kalau orang Batak bilang ini sarung hela. Untuk paradatan ya amangnya. Bawalah ke tempat paradatan. Jangan dibawa ke perjujian ya amangnya. Atau mabuk-mabuk atau apa nggak boleh amangnya. Ya. Ini lamang. Pulau sela. Yang komanda relaun Naik konoanotmu Tu barada dari Yang komanda relaun Tu naso jadi mohanonmu Tu barjudiadi Horas. Gabi, tahu di mau saya raja yang baru. Tu dia mau saya hasatan. Tu pamarai mak. Tu pamarai. Pamarai, si jalo pamarai. Apa jahitan boru hasibuan opu Baik Samuel. kamu mak. Isi hitan apa sahaton pamarai. Tu pamarai mak.